Too much GH. We need to go to Japan. A break and business TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam, I say love you. For me, my Obibia Aqua Bashronkon, Ediba too much GH. And then so Emuniaba, Mosun for Messi, Kana, then someone. And circulating what my moon baba soon on a tear for a dear. As someone ever told you, say, so when he a year I was sem, Yembe Bruno. Ushe asay moi na che say ya wo mete wo mo kwan say no mo si dwen fine tete ye be na wunya e masa eye o ma brabo no etimi ko say na anything eye SHS abayu a che say ne family and I say the parent and the guardian did not go school say ne be ya ko benya da chimpan ye ka say eye ne university boyfriend Chese eja abawe ma a broken heart and kasa chino ama chese abawe wo hu nia wonye no na tiefo asemo a mi kan video kan ye nkohwe embra video ya so emra na SHS abayu a wo share ne SHS a onye graduate di we na say age ni 17 18 years say one ne boyfriend na wo university a edi odo wo share video ni mu a ye miemia ye ho ene oba na bebi anensa ne na ene be ma na ne mu kissings na arewo semenko rechi a abayu yi twajajo esu na what me hu say enko ye entwa ye na say anything say go abayua at this age wo parent di wa ko school say say nam di kan bo boss no ko ne ko sua ade ne nya dachi papa bi ma wa brabo na wo ye impinaction sem as at this age anka yes anka focus on the school so and at this year so no bo na mo modern na botaya ne busuafo wo ana ne chitaifo wo say anka won ko school pass say no baba e pen papa na anka etumi abemu na wo de akoye mpratwi ama ye ka say na komati wo ne sen na me amete de obisa me a me wo ne say ebeboa san say yes efutuo nsachira ni pa at this agise social na akoba se social we ato no na ene na akoma bubu yi megidi se wotena se na wodwen a ebeboa mo ma wono na adwen abaye school a ye de na koso ma na tena se esua ade abeye penipa enya tebiapa ese ye mpena train tentem netifo sa eye ne ye we youth wait memfo che se you mbebru no o masitina we ni na eye die na deba edie na mo mutumi di o mo tu eye en social be say mu anama ne hu be say akometimi a prevent eye because of curiosity and eye because of eye peer pressure and influence and lack of money poverty and a lure into all this kind of act esa say Ghana for ekoba say video we ji tine a kire ni wo man mu no Ghana for bebre bobo ho a ebi mu nsem mo kan say we die mo parents amawofo na mo ankola ne tete ya na mo tu omofu pa masa futu ne mbo ma brabo ana omawofo na omko eba edi sika ni bi benti no omayi omani ma mbofra na mbebru no ebo ejenja brasa ebi mu nso se free SHS Ghana de basa ne de na obi a hwehwe bebi obe linking source and situation akopuli tension de aba na bi so free SHS essence omu susu se school for no ya mom free SHS omu didi free elder free bibia free ko baby so free school fees free no one more value your education system no and find serious say
or say ultimate opportunity when you way no or they esua ade for the dachi na mo omo ni se bibia e free nti no omo timi bo abrabo bia keke esan se omo ni se omo lu so hwe enu bri na Ghana fo ka se free SHS ne de ewo mu sanka beboa mo na mo ha adwin bebre na ebi mu nso se da bi redie yesu any ban any school for school authorities nso no ebi ka ho efri say wo mu susu say say afiefo ye omu die wie na mbofra ne ba school aya no mu hye school na se entintiti ye bi wo wa anka school no ene yeso mbo modin ade hye eye mbofra ne mu information bi wo yeso mu di hye omu bie mbofra ne ni omu bie omani wo books mu ni theory mu ni practicals mu no na wo mu bie school fo ne ni so e wo general knowledge ho any in your baby implications. Eti wo mu susu say teacher for no wo mu nyom adwuma ye and a counselors o mu school mu onso wo mu nyom adwuma ye because wo mu ni na aka ho and o mu beboa ama imbebru efifi ye e wo oman Ghana ama ye nya dachi eye great leaders ama o mabebu eye wo man etiefo wo hye senior nsem yisi kwa ye any at this age abayu adini do akose be mebi mu ama when you broken heart be crampa anka wait na this one is osua eso na broken heart we don't be cramp concentrate on the life mu bi mu ade na wo e ka fa wo ya wo bi aja to your comment section wo efa ema ya fi subscribe to Tuma GHF the case is in the bear. You may give me a debate to move so seven to me. I can know to me. Actually, I drink. Now, if I would like to share the promoting a channel way. And a day, when you have a messy cow, I'm thinking I will invest so more. I have a remember quiet and do more as it doesn't minimum best a shape you. Macram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nye ne bone pa ne kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe ne subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura